Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thajire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia turenda rujira antu bara muno benda kuthia kioroni batena tisho. Kwena antu baingi muno benda kuthia kioroni batiathi na tisho bakathi majara makari ogu tie antu bathiete na gya kwepanguza, lakini muntu akinyara ukethira muntu atumia kara agatogera ndingoni. Ndigalone tabia yenu kona ukathike kioro ukethira ndingoni nuche kioro bwezi kunengerie. Yani muntu atiari nwana ngacheti ati nwana katasi kebuku atiari mwana mathangu ingi wo utumia kioro kia tumu lakini ulethi watumia kiara chenje tabia ntuwe muni tia kwenda gutumira tuma tisho thi ure korwe gacheti chenje tabia ndio munde wona tabia ne kuthi kunengeria ruthingoni chenje tabia ntuwe muni. Na bau na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona anuki.